Hierdie is weer mooi Melange. Dit eerste reën het geval en daar is die bakkie waarmee ons Interlagos toe is, saam met vrouens en ander mense. En ons is nou hier by Dominee Goliath, wat een van Durbanville Bersig se mense is wat julle ondersteun. En hy wil graag so 'n paar woorde met julle deel. Ons het vreeslik lekker hierdie week saam gewerk op 'n tripie na die noorde toe. Sim, bom dia irmãos em Cristo, Goeiemôre broers in Christus. sou pastor Goliath, Ek is Dominee Goliath. aquele pastor que está servindo na congregação de Micongone, Ek is die dominee wat in Mikongo in die gemeente dien. aqui também a congregação de Berce que está a lhe ajudar. En die gemeente van Bersig help die gemeente. E eu estou a levar Deus para a vossa ajuda. Ek loof die Here vir julle hulp Irmãos, sempre possam me interceder na oração, en bly vir my bid, porque aqui o trabalho no Melange é muito grande. die werk hier in Melange is regtig baie groot. Estou a agradecer, estou com o pastor Dani aqui. Ek wil dankie sê, ek is saam met dominee Dani hierso. Fizemos uma viagem para Interlagos. Ons het 'n same trip gevat na Interlagos. Lá nós conseguimos determinar os membros Daar het ons die lidmate gaan oplei e aqueles membros ficaram muito contentes com o nosso estudo. en die mense was baie bly oor die studies. Depois passamos para outro distrito chamado Namaroi. En ons is na Namaroi toe, 'n ander distrik, Lá também nós conseguimos encontrar alguns membros. en daar het ons ook die lidmate ontmoet. Ficamos também, estudamos En juntos. ons hulle aangemoedig en saam gepraat en geleer E eles também agradeceram muito. en hulle sê baie dankie. Assim eu estou a ir na minha casa, Ek gaan nou terug na my huis na toe congregação de Micongone. in die gemeente van Mikongo nie. E queria também dizer muito obrigado pela vossa ajuda, Baie dankie vir julle hulp. que sempre tem nos ajudado na nossa família. Dit help ons in ons familie E continuar também a pedir as vossas orações. en ons bly vra vir julle No nosso gebede ministério aqui no Micongone. en vir die bediening hier in Por Mikongo. agora, Micongone já está a crescer, Mikongo is regtig besig om te groei. que já tem 16 zonas. En daar's reeds 16 kerkies. Mas o problema que o pastor Goliath quer endereçar aos irmãos En die probleem wat ek graag vir julle wil aanbied, é de que pode orar para ele um dia conseguir transporte. dat eendag dat ek vervoer kan hê om by almal uit te kom. Então, eu estou a tentar mesmo para pedir Deus para que possa me dar o transporte de moto. Sodat ons vra die Here dat hy sal voorsien vir 'n motorfiets vir die werk. Porque aqueles lugares, aquelas zonas são distantes. Want dit is regtig ver van die kerkies. Então, se fosse assim, Deus poderia continuar também a exercer outros milagres. En sodat die Here ook sy wonderwerke daar sal wys. Sem dizer mais, muito obrigado, cumprimento todos os membros de Bersek. En sonder om meer te sê, wil ek graag al my groete oordra aan die En lidmate também van Bersig o pastor que está a segurar essa congregação. en O die pastor- dominee van Bersig gemeente, die dominees, Yeah. die mais doen. Ok. Ja. Obrigado. Baie dankie. Pastor, fala que aquele 16 zonas é o único trabalho ou tem mais? Ek vra net vir hom of daai 16 kerkies sy enigste werk is of het hy nog werk. Trabalho de Natanji também. Yeah. E também, e também quero dizer que por agora já tenho outra congregação, Ek is ook nou verantwoordelik vir 'n tweede gemeente. a congregação chamada Natange. Dit is die naam Natanji. Então, sair de Micongone para Natange, Van Mikongoni af na Natanji ando 50 quilômetros. is omtrent so 50 km. Então, com bicicleta. En ons ry maar met die fiets Então, aquela congregação tem 9 zonas. en daar's 9 kerkies. Então, é por esta razão que eu sempre estou a dizer que irmãos orem para mim. Ja, en daarom vra ek maar julle voorbereiding. E obrigado. Baie dankie.